يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله semuanya Salatullah Salamullah ala Taha Rasul
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah alahai manusia alahai manusia alahai budu antu manusia alahai budu antu manusia Udip menggetanyong memacam bagong malam ngan urome labu dongsa ibadahan yang lepah palong mentamah dudongan lebun dongsa alahai manusia alahai manusia alahai budu antu manusia alahai budu antu manusia wahai saudara muslim musliman getanya umat melelala
puasa Ramadan balik takbir perintah Allah Azza wa Jalla. Puasa Ramadan balik takbir perintah Allah Azza wa Jalla. Alahai manusia, alahai manusia, alahai budo anto manusia, alahai budo anto manusia. Hidup manusia memacam bagong, malam ngan uram labu dosa ibadahan yang lepas palong mentah mahadudongan lebun dosa. Alahai manusia, alahai manusia, alahai manusia, alahai manusia, alahai manusia. Jasa ya hangan ma cita citimang cita cikenang si masa beban karaya gata kasenang besa gai sagai lupa jasama sep sayang bijeh mata tim urong ngan malam gata tabe gejaga tim urong ngan sampai dalam sengsara. Sekurang belum poma mengandung dari sabah jamo poma melelen sabah pijen ayah menjaga jasa